Kaixo lagunak, titularra irakurri baduzue, ziur aski irakasle izango zea eta Euskal Herrikoa, bai? Beti irakasleoi jartzen digute titularrak dira soldata gehiago nahi dugula, ezta? Nola ospetxarra degun, seguraski, alper batzu gehala, opor asko ditugula, ez degula lan egiten. Eta titularretan zer dio? Los sindicatos insisten en centrar sus reivindicaciones en aumentos salariales, ha señalado Pedro. Eta guk, hor azpi-azpirago jartzeu. Aumento de recursos para atender la diversidad, reducción de la burocracia, consolidación de empleo, planes de igualdad, euskera y, por supuesto, que ponemos al alumno como centro, ¿no? Erdigunean ikaslea jartzea. Ados, hori da eskatzen duguna, bai? Dagokigun igoera, soldataren igoera, baino askoz lehenago lehentasun gehiago duena guretzako. Hori argi gelditu dadila bada espada, bale? Eta espero dugu akordio batetara iristea. Aupa zuek, aupa irakasle, familiak eta denak aurrea.